شہیدی داستان گلا خواجہ نے داستان بندوق سرا ساجن شیرزی فرمائشن سلطان شیرزی میر عاطف پرنس عارف دوار فرمائشن میر عامر خان اقبال شیرزی دوار فرمائشن غلام دے جتا یک نوکنی آلے بوڈلت آسمان سرا میں گلاغا جانتی دوری نصیبہ لکھتت ہمیں نبی باورتی مرگ دروگے مدام تو زندگی پما زیروارن پتی گپان بجن یک اندگی پما جمالی عرص ختم بوتن شبازین گریوگا پتن شہید جامبری تمام مورا ندیست مائچ بدی شتو جوانی آشت شما چنوک بالے مثالات دمی شتانان بیوش روے چوشا خیالاتو دنیا مانو کے براسا نمانی تی گوچ کسا کنت جوانی برچا روچا کہ مانند جوانی ایک حصہ بازی روتن پا ایکسیڈن او بازی روت پا بیماری او بازی روت جوانی یا او بازی روتن پا پیری کس نشتا پوتی روچان نبید معلوم کسا موت ہے اللہ جام بارت کوئی مانا ہمیں دعا سے راج لوٹے شجار جام بوتا ہارادک شہید کہتن پنو کونڈی گزینو بدتر نیاما شہید کو مزدے لگی مچ سر نبودے ما شہید شما جتا بوتا موت آلاتی سی بوتن بکونڈی زلزلہ بوتا شہید میت آکارن بکونڈی بے شب اشتا ایکارن خالق جند نبی تیچی شمع دستا موت آلاتی سی بوتن چندی سنگت تی بے اوشبو سدیس شیرزی گوشی مارا شہید باس پتا افسوس بو خدا نے زر پریشان گوشی نی اوشو سارے تو اللہ جان اولاد دردہ بیچ کا سامیا رہتا خدا جان کندلا صبرے اے معصومین تی براسانے جتائی براسے بسکن نبی بے ہوش پاسانی سلطان شیرزی امیر عاطف کنم ترمان پتی موتا پرنس عارف انگوشی مارا شہید ناغمان سوتا میرا میرے خانو سیف اللہ کنم تی جوانی گپان اچانک کیم پتی موتا اقبال شیرزی اکم ترمان غلامت چسکن دستانا پبراسا توتی دعا کن اللہ جنت الفردوستا گلاغا جانتی جاکن خوشی تے سر فراز شیرزی شہید جان غم تی زورن شبازیں گریوگا پتو ہمیں چمچن قدر سورن شہید جاگا جناتن خدا تی جاگا جوانکن خوشی میں دین تا ہے
اللہ شہید دوران میں مانکن مرچی من کو دلے ہونا شہید قصہ بستا گلاغا جانتی دوریا چونے روچا سرا گستا سرا ساجن یہ داستانا تبستا پادلے میرے گجدار کیچ نبی چما یہ انچین دردی شہرے سرا ساجن یہ داستانا تبستا پادلے میرے گجدار کیچ نبی گوما یہ انچین دردی